monate holo ya Freddie Jackson. Dr. Novuke ni moyema. Yes. Kirata ai hula mo. Ayu. Freda. That man. Ayu. Ke boletse milomla. Ke o shipinge monate. Ke kala bona o kene mo o phamisitse le matsogo. Ntate kuta o shipinge la tsa malema ke bona ke angels. Ene ke o rata because wa itse ba lo rereng go. Freda. That man. Ayu, ke rata you fela mo. Ayu. Freddie Jackson ba bedi waka a re fela jalo. All I ever asked. Ke pidi monate hola Dr. Novutse ba mantswa teng ka ofela. Ai ke wa tswa ka fa. Ofela, Tebo ka hlola ke ntse tsenya bitse. Tebo. Modimo ka hlola ke ntse nyana tsenya. Especially mo I hula mona. Ke rata ma you. Ayu. Metsotso supile mamedi ka morao ga ena ya borobong ke sebeletsa mo FM 88.5 mo tsa wantsi ya gona nako ke yona yane he mo re tlotla le Dr. Novusa le teng Dr. Labo dumedisa mamedi ba ga mamedi dumelang he sentse ke le teng malapeng hohle mo le mametsi le hona teng bana mabelo ka ratong wa lona wa ka metla Dr. Novi ke nena mamedi ke live TikTokong ke live TikTok ka ke Dr. Novi ka Pastor November mamedi ka ratang ke live ho yona page ya ka ke PS November VFM PS November o bore VFM mamedi ka bone live ke live o tsana le dipedi yes they were right ke menate doc sentse re tatetse di 24 ntwe ke tatetseng ke yona di 24 di nene ma beke tlang la bo na te botsa ke tsebe di date ha ke tsebe matsatsi o dula le mong ke a na te utlwisa wa e etsa personal wa o lo mamela te re bona ga thusa bona se re sa ngwa ke fela ga thusana le nna ke ela la kwa le bala mare ke na le motho a nthusang ga re di kana ka nne ne ke ba dire ne ke go se ka ikgwaditla holo ke go ka le bakala go le bala bo di date nna ke a lebala ke a lebala o tlo ba hantle ha no jalo go tla o the go tla bona le galadina mo tla be o tene black tie ke ra ke na time mo sensona mara mara kwa di 24 he Dr. Novi la bonele la le re yang go lona ke utlwile ha ke utlwa hore batho ba ntse ba fumana ditikete go ya ka mane ka Kayla K re le Kayla K ka ke 10 ka 11 ke sa re ke o tlo ka 10 ya ka 10 re le ka re le Kayla K mami lo ka ratang re le live ya thola hala Kayla K yes ya thola hala ba ka founela le number tsa ka tse tlwaetse go fana ka tsona ya le tsa seleke re tla fana ka tsona Kayla K ka 24 what's bana ta ka tswa pele ka ke ke re ha re tlo mo ntate moruti hlokile a etsa event yeah mo ana entse ni single and mingle okay yeah and then ibile nka ke tswa fu mo bitsa Brenda ke mo mamedi ya moholo wa motho FM ona le teng samle o semo ba le ba tletse ba tinand ke be ke ba emisa ha ke kana go ho bua nna be ke ba botsa ke re mara wa ile le ba tletsena bo se ba ka bile le ma le pakile o bana modimo ba hlona le fa Pakistan ke ma Pakistan ba pakile jona ke go bona wa ile so ka lenyalo ha qetile be ke ba jwetsa hore ba etse invite ke hopola o mametse Brenda ke sure ka ka ipaka nteng ka moramono fela ke ba thola a permanent relationship ya ke tsebolo re feletse ka nnete a permanent because I thought bo o tseba go jwetsa but ba nthere hlola fela kore motho ke yona na le dintho tse di hlokang o wina jwang pelo ya hae hore o qeteletse o thotse dintho tse di hlokang mo yena ke yona fela ntho e batla ha re tswa mane ka di 24 yes o tshwantse bo o se ba tla ba le mane bo mme ba nyetse bona o tshwantse ba fihla malapeng ba ba le happy ba lo improve tsa banna ba bona ba lo ba rata and then kanti he bo mme ba bo se ba soka ba batla lenyalo bona ba lo nyalo ha ba ka ba mamela ba tswa mane ba lo nyalo Dr. Novi ore ha ba tswa mane ba tlo nyala ba lo nyalo ona le batho ba ke hwana ba babedi ka ba bararo ke go bahleng lona batho ba ikile ba mmametseng o ile wa ipaka o swaka wa re o kopane le motho ka June ka bakala dithuto tsaka le tsa teboa o re mamela motho FM o mamela Facebook a re ka o kopane le motho ka June ka July motho ona ba monyalo
ke kopa motho yona e ba re mametse a re fana ka nama a rumele voice note kapa a rumele WhatsApp batho ba ba ke beng ka bona mona ke bona date ya bona doc ke di 24 ne but se la bone ke la boraro o tla be la boraro ka 11 o'clock whole day tla be la boraro ha ila bone okay ka 11 o'clock Kayla came okay tla be re le mon mamedi tlamelo doc o re motho o nga romele voice note yona ba re jwetsa wow hore ka nnete hore ba thusa etse fela ebile kopa ba tsore ya tswana tsatsing a re qale jwana ha eba hona le motho ya reng Dr. November Letebo mo le botho FM le re thusitse ka ba le nthusitse nna hona le di changes kapa ka nnete relationship ya ka stable ka ba ka dithuto tsa lona kapa ka nnete di thotse dinyalo ba bang ba re o nthusitse ke tsule toxic relationship ke ne ke sa bone ayena ba tlo ke ba le bangata a ke ba le bona ba le toxic ba tlo re batho ba bona ba toxic ai te ba re tlele le doko le ntsule na le batlo re toxic ke le batli a ke rona jwa batho ra toxic jwa nene o tla bo to candle light heat candle heater ibitswa tebo guest heater ho to motho re ke guest heater candle light o ibitswa nna tebo a ke tlohela 069 mamedi o tsotsa tsene ke gala mamedi ba ba bedi fela ba ka re jwetsa gore ka nnete ntate moruti nna ka moraro ke mamedi dithuto tsa lona mo Motheo FM ho tshintshile kapa ka nnete mosebeditse ding ho le ho ka ile nyalo la hae kapa relationship ya hae ka nnete batla ba babedi fela ke ba babedi e re tutlwa pele ke ena re senye nako re na le nako e khutswanyana fela re tutlo dumela Novi nna le mogatsake ka dithuto tsa gago go monate ka tlong re ne re lwana e sieng wa ga Montsheng ai o tlo ibile re ke sieno ka Montsheng wow a re ne re lwana a mantebo wow ebile ha ba ipate o ibua ile jwalo re ke bo mang wow o bua le mabitso ha bue le bo no name because you're not a re hloka ngape tibu because I remona to have fun to entertainment remona bona maphelo a rona tshintshi le hore hape re se ra fella the relationship in kapa manyalo I mean mojolong ya re fetele manyalo e tswele pele e level mo le qeteletseng le committee ona le motho a ba re phone le kapa ba re etsa WhatsApp ke mang WhatsApp ke 069 momamedi 846 5476 yeah if it tete bula ko tete 069 846 5476 mona mamedi re batla utlwa gore na le nane o le la boraro le na le gore le tshwara le Dr. Motheo FM mona le o thusitse jwang relationship ya hao yo thusitse jwang wena o le motho o le e ka ba o partnera o iontse o be partnera bitere motho wa hao o ntate o mme le nane o le na le o thusitse jwang re batla utlwa wena hanyane fela ka nnete ra itloka yena ka nnete mamedi re jwetseng ibile Dr. Novi hantse re tlonka melaetsa mona ke batla go bontsha setshwantsho sena ngwane se mona e ka re ka nnete bo profeta bona ba hao ke a botshepa jwale le ka nnete because o bua ntho etsaetseng nna ne wa le qala motho o romella setshwantsho se ke batla go bona okay wa bona o seno reng o re dumisa skimi sa bosiu o utlwa re dumela skimi sa bosiu a re ke Elene mo phase 2 a re ke nka nako eo Nka nako eo Tebza ke kopa linkrele ke le return soldier are ke kopa re motho le motho yes ona le bana ba 3 o batla batho ba 45 ho ya godimo a se ya dinomoro tsa snap sa ikisa o se ena motle man doc ne ke batla go ntshibisa mona ke re ke se ba ka lekgala boruti teng ke bona ke la ha o motle man o ka itebo yena a bua dilemo tsa hae mona o itse ba batla batho ba 45 ya godimo ya ke nga kinyeleditse number ya ka o bana ke qala mo lo ya godimo ke nga kinyeleditse hai maro motla mamedi yesat ona le o sia motle mona hai doc ke jale Elena nna ne ke re ke mo advise doc ke re e ka ba bitire ha ka tla ka ntho be ke tla Elena ka di 24 e ka go katla ba tlo bona live
ka nnete ba tlo bona live ke ena doc ke ne ke re ke gala go metse molaetsa mo nna ke na go le ke betse wena ke re ena ke bela Dr. Novi a tlo tla mo bona aus Ellen tsala ba o ibetse hore ke tlo mmona a ke re ke sebetsa le wena Mamedi dumela dumela o tsetsetsa le Dr. Novi ke Thembisa ka Freedom Square qala lo ke nna Matshelo Thembisa mare wena mare jo dumela November le diteko nna nna le na ka ne di nthusitse haholo go le hlabolla ha ntse ka le mamela ke diskobo taba ke a gale go fumana so le mahareng ka go so le jo ke ikutlela go ebile hona jole ha ke sa le mamela ke kene dikobo ke a dula ke o mamela go tlella ka 10 o'clock go yo tete moruti nna le ntsebele diteka nnete no ja le mfumane ke se ke di bositse empa neng ha ke ikutlwela ke tlele bohloko hobane tse ding tsa dintho tse ke di entseng lenyalong leo la ka le fedileng mohla ke kopana le lenaneo le ka o bua ka tsona are la ha o ntso o bona hore ha o sa le hantle ha o sa le monate ka tlung ntho e ntle ntsong o e etsa tswela pele o nne o e etse e tle re le ha le ke la fela lenyalo leo la hao o tsebe hore ke lekile ke hlotse Date November nna ke o mamela ke hlotse go mamela ke re le hona jwale ke ntse ke le senye le tjena ke o mamela Date November ke o mamela ntate wa ka thank you not wa ile ya pele ntate thank you te bona le ntho mme yona e bua tsempepeditseng tse challenge o re ya pele o re o na mamela le ka dikobong yes a ro bone jalo sa gale ya mamitsa ha le ka dikobong e bile ha roba ha sa kena dikobong e sure golo holo ke sacrifice e golo ntate re motho e be ha yo ka dikobong tsa hae o dutse fela o mamela so yena no we re le bonda te modimame a renke hanyane ntho a renke hanyane wa bata o na tsantse ba batho o ka dikobong wa for he gore e be o dutse o mametse lenane a sa batluke ya bobedi o re nthane ne ruta ka yona la letlo a rwana o sentse o bona mare relationship ena ka lenyalo le e fela se le lenyalo le a fela papa la rolo ya fihlela la exactly la qetela ka matso mo o tsho jwang ya boraro ntho e bolela gore le ha sa divorce sa sena motho ka mantso mo lenano lena le ya mothusa o ntsa empower bophelo ba ila tsantsa le senyela o gain knowledge through lenaneo le wow re le boa ngwane ka nnete o mongwe wa kena mona dokore ntate Novi nna Daniel Pule a re ke dutse le Beauty Tefani lerato la rona le monate a re dula Freedom Square ba tsaba te rata ba ipitsa le ka mabitso ba gore ke batho ba thusweng ke lenaneo le hai Dr. Novi ba re lerato la bona le monate lerato la rona le monate nna le mthwana ibile ba itshabisa ba ipolella Daniel Pule nna Beauty Tefani motho mo mamedi hlelwana ka etsa jwalo if ka nnete lenaneo lena le tshintshile bophelo ba lona ba le rato la ho kapa o nyetse ka baka lenaneo lena kapa ka nnete ho monate lenyalo na ho kapa relationship nyao ka nnete rumele WhatsApp kapa voice note mona ke man 069 mo mamedi 846 5476 mo mamedi etsa jwalo hle ha e ka ba le wena o thusa etse re ke utlwela go ke yona mo dumelang mo go Novi le up stable mo go tre ke go bone hanyanyana ke utlwa o bua utlwe ka bona bua ka nna ha no bua ka motho wa 2 months tena na a mo founetse last time no tsa studio go jetsa gore ke kopane le motho wa ka June ka July ke ha propose ka August ke ha go melela lengolo hae no tjenana ka Saterdag ke lo ntshetswa mahadi ai man ke dinye tang ja tsamaya ja ba dimba so ke jene late ko ba le tshwarele ka mona ka Facebook because ntse ke bua le ena ntata mpusa ngwana jwale jwale ke jene sontso le lata ebile ha kena mputsa nna go gore bona ke na go man no view game ke a leboga hey what love story le no skhatile story sa teng ha nampa o ila bang rumela video ya hae mona mona ha ya propose teng a hle do a re ndate mo dithuto tsa hao
dithuto tsa hao ke le mametse le tebo le motho FM e tshintshile bophelo baka e tshintshile tselene ke etsa dintho ka teng wa so ile a hlalosa nthong a re ke kopane a re ne ke na le mathata dikoloto ke patala dikoloi ke etsa jwang a re ntate na sinsa fihle bile ke le bala hore ke patala dikoloi a Dr. Novi a re bophelo ba bo easy because it's one of the thing e basadi ba sa itsebeng what's about tebo ha se bohle ba ileng dimbokoto yes ba bang ke makwete yeah yo mbokoto tse bakeng yo ke lejwe he ba bang ke makwete ba bang ke makwete a ka se khone a le mong yo what to be look at the king ka English say quit I not one like it's very carrizo I shoot look what I'm saying in English I was going to know when I would kill you when I thought it's a quit. Capitol quit. I was going to know when I know your school and car transport. Aye. Now it's be a criminal village. Name Sabalu school at the Robo Hutos of school. Never time I come out, the red quite a school. Oh, we can just work in quite. Wow. But I don't think what's about it's much basadi bana lo nahana hore ba batle banna. But let me tell you something that we are need. Ona le batho ba ka reng ba batle banna. Because we afford A until Z. Okay. The only thing him ring because now afford that lurking get void I equal looking into the material things. But only about was affording Malibang. But what I thought we incident and independence. Now I'm independent. You know, I'm not independent. I'm not independent. When I get a liquor accident, but I'm not independent. Sure. I'm not independent. I'm serving those people. And Bopelobaka is to please those people who are passionate. When Usebeta, Utewela, you are not independent. Sure. When Usebeta, you are not independent. You depend, exactly. Udependile company. So what I'm trying to say, Oceano or Hanan Kokal or in that November or in this man of I be easy. Easy, I can be to look at Koloi, Kipatal Koliki saying, our life is so easy. Kiano yet, Copanel Moto, but Kiva. Saturday out of Honalbansing, Bakata Bodile Mono, but dealing with 3 years, Babamba Kata Body 5 years, a karate relationship. Sure. And a Mutuati Mutolo Munawa, you want to boyfriend, Yamurat, Marotaboy commit. I don't know about why it's on room with Tabi, Marumurat. Sure. Rea Tabisana, and Oscana Antonio Tabisana, Il Caprin Labanaf, Labasad. Unalabana Tabisam Basadi. Oh, tu as Sabado Casuri, Mutu Sabafela Cabin, what's Habitwa Dimut? Well, Sabisakimut. Yeah, Sabisakimut. Yeah? What's Habitsakimut? Tela be Vangaron. Tela Mota be Vangaron. Tela a reactangaron. Tela a Dilana Lidi Ishukati. Utola icon. Uteleta created that fear when no Tela be Vankate. Because behave. It's one of the things that some Rube easy or we committed Mutikapaska by commit. True. Yeah. Behave. Yeah, how? The way you deal lady issues. It's one of the things. It can work for you. But what's so telling? What's about Reafapana relevant to be carrying Kaikana Reafapana relevant. Renalebato bow Bona, they don't live for nothing. About Pilly for Tisico. Yeah, but Pille now, we are somewhere about Pierre. And but what John about distract they are easy. When only relationship in Lemutia but we are somewhere Kabopil. Kapayan thing I are somewhere Kabopilo by Kapayana Liditoro, Kapayana Livigin. But what John about this step are easy. Kibana about Swang easy bona. Sure. But only relationship in the motels number I am thing. As a telling mix. Who by easy. How to tell mix how feel distract. Sure. Not frustrated, have feeling in distraction. But when you are in a if only relationship, but to learn more about somewhere about
o le motho a phesiwang bophelo o le motho a dreamer e ka ba mosadi ka ba mme because I mean e ka ba mosadi ka ba ntate but as long o le a dreamer o phesiwa bophelo ho ba easy who feel a distraction very easy or very quick we feel a very easy distraction wa bona e tla go sebeletsa go kopana le motho a sa tsotelle ya sa tsotelle yeah because ona le batho ba sa tsotelleng ka nnete ona le batho ba gona go tswafisa go go tswafe o khomi o tswafe o motswafe tsela buang ka yona tsela approachang dintho tsela e hentlelang dintho ka teng o motswafe and ba bang o thole gore o motswafa jwale wa maro wa morato you love this person ko rumbo morato re ka re ka change boko ba hae ko re ka re ka ntsha boko bona o buise mabitleng kwana o bolela tang le boko le leng fela la motho se le kenyemo kapo ai ona le batho o sa tsebeng go etsa etse ka maboko a bona se fapa go re tsela hentlelang dintho tsela approachang dintho tsela bua so that is so thola gore batho ba ngata ba enta ba le ka ratile long term relationship but there's no commitment long time o re thole relationship ena ke 3 years e le go kana go tseding dog ha tswafiswa ke motho a batantsana le ene o na le hope ya go tla change na go ntse e ba teng ntho jwa ke engwe ya dithetsa tsa relationship tse ding di nkena go telele because you are still and ona le smooth talker sure a frustrate ha qetela ba bua ha monate rena le di smooth talker ba bua ha monate a frustrate or utlwa gore ha bua mona utlwa le bala ka tsohle re be re ba le batho ba kgonang ho tshwara ha monate gore a qeta o frustrate batho ba o tshwara ha monate bo le bale ka nthwane aka wa bona re be re ba le batho ba o fang monehelo ka ka moreng ha monate a o fe hore ha o qeta ho la bo motshwarele ka ditshitso tsohle tsa ha ke tsebele fa dipateng One taking titi. Na le menehelo e monate ka re ke titi. Ke la bona ke titi kapa ke tani. E sena mlebisi. ke titi. Ke titi. Ke yona ba tsebitsa stetsa. Ke stetsa. Ona le basadi ba tshwere stetsa. Le banna ba tshwere stetsa. Ke titi, o tshwere titi. Mara ha ona ntho tlo ikeina mo. Ha ona ntho tlo ikeina go tlo etswang. Mara o tla dula ntse o tshedisa o tlo o le right. How frustrate, how complain about it. You know, Allah, how much can you take you? Umona ibila sisa pilu umona robala kura robala boroko ba o qetela gore mo qetile ka stetsa ona le mo se ba tshwereng ntse complain mona qeta o frustrate o feel or how some matla aba re tshwara stetsa I don't see good titi tuti etsa moya ka mpe now most about to the relationship is about never tell there is no commitment go jwetsa nnete yo ha banyalo mara o tla thola relationship is about to the smooth talk about what's banga go bua ha monate gore a come down or bo feel or mara this person no change gore bo tlo re ka modimo yona ke mo tshwarela and then I'm willing to move on le ne but ke o jwetsa that I tlo sebetsa o ntse tlo frustrate but ha tlo frustrate o ntse tlo bua ha monate hape that is why most of the relationships are jwalo dinkana go etelele etelele batho ba teng ba sokola a rwa le tsena tsa ntho ya tsa bo ho bua ha monate motho bua ha monate the smooth talker and then o qetela ke tsena tsa o fana na dintho di thetsa the smooth talker ba tsama le bana ba tshepisang haholo ba tshepisa ba rata go tshepisa ba etsa jwala ba tla go tshepisa bue dintho tse gona o nona le ntate mong ene ke utlwana le nene re ratana haholo we were very close the late Ramothele bila hlokaetse ke mo hopole moya wa yo roba le ka khotso o nana le mme mongana utlwana le mo o nana le o simana utlwana le le nna ke na le mo ene ke utlwana le nna le ntate Ramothele re dula re lahle re lla kana go tsetla fana re ditse bo experience ka di bike re tswa fo tla hae adok Nene, o tla ba a re kopana the following day hi o na mpitsa pastors as pastors ho monate jwale mane mo ke dula o fihlela ke re ngata ntho ke ithutilenyana batho bana ba go tshwere ka dithetsa because hona le batho ba reng ha a o fa ntho a re tshwara baby fapolo le bala ka ntho tso o mo tshwara la dilitsito au first taste sa di tshebeletso but how hona mo le tloya
but ratana tele tlabe le ratana go le difficult gore le arwane mara ha ona mo le tloya ke bua pela ntate modimo that is where na le di relationships tse jwalo so tlo thola gore batho ba teng ke nako e telele but bohloko ba relationship tse jwalo ke gore once that e mong wa lona a ka thola ntho e betero feta yena ndo ke molosi ha sa khathetse ke sethetsa ha sa khathetse because ya fihla nako e jwalo ya fihla la ka ba wa thetse ya tebo kapa ko nka jwale ka setlaka hona le nako yeo le botlatleng bona ba utlwang ra na o se ke le shapa yeah enough is enough enough o feel or no now you are enough for khathetse ke na o re be ke bapetse ka wena so bohloko ke bona bone ba hore because batho bana ba thetsa ba dithetsa bana le itsoetsa hore bona ke di steering ke bo Jackie China wa bona ke bo Jackie China ke bo Fandab ke bo Fandab ke di steering but ba le bala ntho one ene khona ke jetsa batho ba ngata ke ra una motho sa replacing ha ayo mameti le ha ka ba e ba o muntu o perfect kapa ona le batho ba good yeah ho fit hona le batho ba good ho fit so hona motho sa replacing so that is why here batho ba ngata the relationship tsena tsa rona o thola hore re a tshabisana motho o rata but le tshabisana to instead motho sa ba icommit motho mo dumelana le wena mona re yo Dr Novi se thetsa le titi a re basadi ba di rata a re yo Dr Novi win a re se thetsa le titi tsona re basadi ba di rata mona le molaetso ke ne mona doko motho a re dumela ntate moruti a nna ke ready for lenyalo hape le nthusitse haholo a re tanki ke Nomsa re a re ka lebaka la dithuto tse ke di utlwa ka di laborao ebile ke ready for lenyalo which re leba modimo because you know the relationship le the breakup the end in the Mamedi di etsa hore batho ba qeteletse ba se ba hloile lenyalo kapa ba hloile commitment but ha re na le batho ba reng bona ba se ba le ready who commit up re le bona ke modimo it's a breakthrough yona ntho ka boyona it's a blessing actually or ho be le motho a reng nna ke ready up because most of us nowadays re kopana le batho ba se ba tla go jotsa nna ke sa batla next ha ke sa batla next ka commitment ha ke sa batla relationship ha ke sa batla next now re kopana le batho ba broken ba give up etseng lenyalo so ha re kopana le batho ba reng ke ready up a re le bona ke modimo jalo ka ntho e bua ga bona le batho ba sa batleng commitment molaetsa ona motho ona gore dumela Tebza a re nna I'm learning a lot a re empa ke ratana le motho a tshabang commitment a re o kwetse pelo ya hae for lerato la rona ha ke tsebe nka mo araba ka dintho tse pedi motho ona ha ke tsebe ke ntate kapa ke mme ntho e tsang re kwa le dipelo ke tlo bua ka nna hona jwale ke kena jwale ka wa bana commitmenteng ke kena jwale ka mothatlola a batlang go tshela metsi mara wa tshaba mara o tshwantse a tshele o kila bana when you have to cross over to that side yes but ona le metsi a mathata now o hata untso hula lo wa kena o le nwa nna ke jwalo and I don't think I'm the only person here jwalo nna re kena hona jwale re na le fienyana ka baka la di disappointment tse re kopana le tsona in wa bona but now here's the biggest problem ya pele mo mamedi a ka ratang a ke tsebe o ntate kapa o mme ke hore motho ya yo a se motho na tshwantseng a bule pelo ize ka boyena a se yana ya go bulang pelo okay nteka me etsa gore a sokole o bula pelo ke trauma a tswa mo yona experience all right jwala ka nna ona jwale ke sheba ntho molong ke mamela ntho molong ke mamela ke careful and nna hape te bona nka senya le kgetla re be ke divorce ke ma tlo hlela nga mamela a re bua nnete ke ne ke nyetse magatlo mabedi ha ne ke qeta divorce a kgetlo la bobedi batho bana ba re ke tsebe ntho ke batla ke confused in batho ba re no November how look perfect ya kana look good ka o bua ka manyalo but why o se
o sa ntho o sa gone o dula le basadi batho ba ntse ba ntse so that is why le gona jwang if ke lokela go ikhomita mamedi ke tlo ba careful ke sheba dintho tse ngata ke sheba gore ha ke tlo iphumana go sane ke iphumana ke le mo because botlhoko ba rona kore rona batho ba tsebahalang ha re qeta di relationship tsa rona di qeta go faila ha batho ba shebi batho bana ba ja batho bana ba re neng re na le bona ho ja chua rona batho ba spotlighting ho ja chua rona batho ba di spotlighting you get my point so I was here ka pakeng tate ke ba ka understand something gore number 1 ntho e etsa gore re tle re kwetse dipelo ke di trauma kapa di experience tse re tsong tsona o ipolelo ra sa batla dinyalo kapa o sa batla any commitment now motho ya tshwantseng a etse gore ho be easy gore o nno o tlo re pelo ya go jwala wa e bula ke eno yo kopanang le ke yena ka yetsang gore o be easy or ke yena ka ithatafatsang le feta ke bua from experience mamedi o na le batho ba ke kopaneng le bona ba kileng ka utlwa gore ha mara this person o etsa gore ke utlwa gore ba re I can commit mara go na le batho ba ke kopaneng le bona o utlwa gore so yena a o etse o nne o ikwalle o feta pelo we will ba inotletse ka senotlolo se senang ntho se bulehang sure so ba ithatafatsa re it's either ke engwe ya dintho tse tshwanetse re lo bua ka tsona mane gore ha re kopane re le relationshiping ke etsa jwang gore o utlwe gore no ka nne to change kelelo ya gago o no sa batle commitment o no sa batle batho ke etsa jwang gore o feel gore mare o change kelelo ya gago sure because ona le batho ba ratanang le batho motho a re next ba tleng yalo ba today montho ena ke nang le yena ratise lenyalo le ebile ke nyetswe o na le motho a tlo bolela gore next batle commitment ka mora relation ka mora divorce but since ke kopane le motho ena o nratisitse lenyalo re na le batho ba ratiswang lerato motho a o jetso next a tlhole ke batla lerato next but since ke kopane le motho ena se ke rata lerato so go dependa ka gore o kopane le mang and ya o qetela ntho batho ba tshwanetse ba understand ke gore ha o kopana le motho ya bileng traumatized a kopana le di challenges tse ngata you need to be very patient mamello you need to be very patient you need because the trauma tsa rona di tshwana ska tatela motho a fola o ska tatela motho a fola ene e qetile o tsena le mogwa o mo fodisa batho mo fodisa ka molomo ha o tshwantse o fole you need to heal ha wena o dula ona le di problem ka bophelo ba o ing but how understand gore ha se taba ya ho bua your actions behavior how attitude ya how ke yone ka iketsa gore ke bona rano ke ntse ke ba sharp for wena but again your behavior ka nketsa gore ke utlwa ha ke batle next ke kwala o na le batho ba o traumatizang lo feta totemo sure so that is re na le mathata wow ke eno he karabo ya ha ngwaneso ke nana wena o so tla ipopola bo ishebe o ya ka relationship e leng mo yona dumela abuti Tebza le Pastor Novi a re ke rata go leboga ka dikeletso tsa lona no yana relationship ya ka e monate nnete no more fights pakeng tsa rona I know we are about to get married very soon ke re thabile mo Freedom Square e ka re le manyalo a mangata ma re na manyalo e ka re le manyalo a mangata seasoning mo ha o rampa re a leboga ka lenaneo le wow le go motolo re a leboga Dr. Novi re a leboga o tla batho bana ba nyala ke re ba bona ona le progress Tebo. We thank God. Sure. Dr. Novi. Dikeletso tsena. Mamedi re a leboa. Wa bona why o sa tlameya ntho be ntse bua ha o khone lo fela lenyalo. Ha ke khone ntate. Ntho be ntse bua ha o khone ha ke khone. Ka lebaka la ntho. Ha ke khone. Ene re le ba modimo ka hore batho bana ba re fe di feedback. Yes. Ka nnete ke bana ba ntse ba tswela pele re fa ditaba tsa bona hore lenaneo le bana le ba thuse ho lo fihla ka. Ene ikene documentsa ikene le mengata holo e re ke utlwe yena e mong mona. Ai ke thabi hey man manyalo man. E se lenyalo tse le tla le change re le bitse lenyalo la ka. Dumela. Dumelang Ntate Novi le buti ka mo studio nna ne ke kopa advice mo lona nna la ka lerato ke a gole ke lone le la dithetsa motho ona ha no le tla ba amplela sena amplela sana amplela mantswe a bohloko not as such mantswe a bohloko ha kalo but dipuo tsa tse ke sa di thabeleng ka ba bua sana o tla mo amplela hore
Yeah, now if I can give me a chance again, I can go ex yaka or try, but how no fish am I now? I'm Katala 1, 2, 3, 4, 5. So I get me from the state. I say then after only as I suppose you can bolela to okopatshwarelo. Opantshwarele unana ke mina ntho ke buana just ne ke botla go so kitao. So if you mo kutlwang man se ke ya o thowa something mo honna. Ha ke tsene ne ke kopa fela ke le nhlale le advice mo ke le boa. Yeah, na ke tsebile hore botawa bono ke bo jombo etsa ngore motho because kana go tse ding hona le batho ba tawang ba ba sebedisa botawa as an opportunity to answer my good I win it. If you be very ntlo hona le batho ba sebedisa botawa go bua nnete o bontsha maikutlo a mannete Tabile o bile be careful ata o go tlomamela. And o momela o mutlo jang ha bua dinnete o bua dintho tse etsalang o tshwana la motho a kwatila a bua o utlwa ntho tsa di bua mo o bua dintho tse ntse re dilana le tsona le ha di bua tauwe mara ke dintho tse di nang le challenges tsa tsona jwale ha ka bua dintho tse because ha o bua o tauwe tshwantse o bue dintho tse senang kelello ke ipotse o bua ka a gro ke tau a ke tsebe ntho ke bua ka mara ha ke bua dintho tse similar ke tloze dintho tse re dilana le tsona e sa le botao e tla tsa jwale ke bua nnete jwale ka tebo motho jwalo ke na le confidence. yes now the problem ya ibile o ntatona ore o sena kana khutlela exenyane now go tse ding o tla thola hore o bona o sena morata because most of the time batho ba ratwang ba interpreta lerato le desperation most ya batho ba ratwang ba bona le desperate they don't see aba bone o morata o rata motho a bone o morata o bona o le desperate O bona o sena mo ka yana. yeah o bona o sena mo ka yana number 2 ke o re fela batho ba bona ka o stakile ka yena wa bona e tshwana le ha o utlwana le motho ya motle motho ya monate ka ditsebeletso tsa ka dikamore batho ba jalo bana hana hore o staka ha ba fihla and ba tla ba bolelo ra nna la o ka ya ka paka hana motho a tlo ratang jalo ka go rata Sure. wa itse motho ya batho ba bolela batho re no la o ka ya batho la o ka khutlela le tsa ana motho a tla o ratang yeah that is the problem ya hore batho ba e ka re ntatelo ka bulela wa ile se udimo au swaka out hore a tsebo re shole ka batsole ba o drain and hona le letsatsi le one le o swaka o tlo utlwang pelo ya hao ire ho lekane ene ke o plela o swaka e tlo tsho hona jalo ska banka action hona jalo so lanka ntse morato ska ba wa lwana ska ba react ska ba etsang ho fihlela ile pelo e o jetsang hore o yentse ho lekane because ke bona bothata bon fela because qetelo ya qetelo ke bona now ya o qetela ke hore a o se le ena ha re tsebe hore o behave jwang yeah etsang hore monna mohlomong a tshabe o mo confronta ha sa tawa a mo confronta a tawe Lena in shebana le ha re tse behave jwang because ntho tsa batho ba di kotsi especially ha o mametse hlapure le one because hona le batho ba qalang dintho now how se ba tshwanela ho dilana le ditlamorao tsa dintho tse ba qadileng jwale ba se ba lla ka ditlamorao kapa re ka sekgowa batho ba qala dintho jwale ha o tla di consequences tsa ntho e qadileng motho sa lwanela di consequences tsa ntho e leng qadileng motho a re no monna ka o kapa mosadi ka o dula a thotse ka tlung batho ka sheba thula wona le mo qadileng ha bui a ke se ke bua lena ha bui kanti ke jana ke di results tseo kapa ke di consequences a ntho e qadweng kwena so that is why hona le kana ba tse ding batho ba na le bala hore hona ba qadile dintho jale ke ditlamorao tsa dintho tse ba qadileng wa tseba ho bua ka tabe ya ha re bua ka tabe ya auseno a bua ka tabe ya motho wa hae a nweleng a ba bua nnete inketsa hore ke batle ho botsa potso ena doka bohlokwa ba hore di relationshipeng re be le nako ya ho bua ha ke sa kgotsofala ke be ke e bohlokwa hore re be le nako jwale mona re tlo bua ka I love you baby mona re tlo bua ka hore o nkutlwisitse bohloko neng ha ke a rata o no etsa that time e bohlokwa ha kae wa tswa ke itse nna ha le ke bua mona motho FM ke re it's very important hore
le be le that le create nako e jwalo le create nako gore once a week kapa once ka mora beke tse pedi le ke lenke koloi kapa lenke tšhelete le restaurant kapa le kae mono teng le lo discuss le lo bua fela ke bitsa service o service le service a lenyalo la lona le lo bua ka lenyalo la lona le lo bua ka gore maybe ba ntse ke le yena motho ane eneng ke le yena na kapa se ke tšhintšhile na ke di feeding tse tshwantseng ke di change and mono teng ha le tla mono teng ho nkwa maikutlo a belwa ka thoko la o tlo re motho ena o bua ntho e nyetang because le service a lenyalo la lona kapa le service a relationship ke hlola ke re haeba le sena tšhelete ya o ya restauranteng kapa ya o ya kae nna pele ha ntse ke nyetse ne nka ikemela le ka tlasa difate ke drive fela ke nke koloi ke drive fe ke emisesa mo o thotseng fela ke tile ke re ba tlo ke batla tlo bua fanda ke a o kopa hle motho wa ka ska nkwa ke maikutlo le nna le ke ka utlwa gore una le dintho tse kutlwang gore di improve ga ke tlonkwa ke maikutlo what's why because re bitsa service le service a lenyalo la lona koloi ye nngwe le nngwe ya service wa teng koloi ye nngwe le nngwe e ya service jarta ye nngwe le nngwe e ya clean because hona le ditlamatlama tse itlhahelang tse tshwantseng le ne le gofole le kunmakeletse jwang ntlo ye nngwe le nngwe ya clean the reason why re clean because hona le ditshila tse bantenje o bone fela ntwa ile feilu sona le ntse robetseng mona tsentsho tse tshwantseng di so le relationship kapa molenyalo le na le nako e jole mo tshwantse le ke le dule fatshe bebe ya konjetse mara o nana ke ifintho e ke tshwantseng ke tšhentšhe kona kapa e seng ke sa etse hantle o nana ke tšhentšhile kae wow by doing that ntate you are go tlisetsa picture ya motho yona o go tlisetsa picture ya monna ya partner running a matla ke batla gore okay o go tlisetsa picture ya motho ya no matla ka ke llo kapa ye o no le yena okay ha ne ke qala go para le wena o motho eno wa gago o mmontsha motho ana mma because ke ntse ke le yena ke ntse ke le yena and ebile mohlomong because re a tloa we move away dinthong tseo re neng re ratwa ka tsona le tseo re neng re le tsona and that is why sometimes o tlo motho a re ha nna monna ka o tšhintšhile kapa mosadi wa ka o tšhintšhile that is why ke hlolang ke jetsa batho tebo ke re bonang ngolang dintho tsena if o phela le mosadi kapa ona le monna ntho tseo le tsebang gore motho wa ona o rate ka tsona di ngole and o ska ba di assumption gore ha ke nana o nratela eng o nratela no mo botse baby king ene tse gore o nrate o mo nkgethe ka ra batho bo ha o bolela gore ke ne ke rata boikokobetso mo ngole ha re ke rata gore o bua hantle di ngole o di beye ka kamoreng ya gago you know why tshwanetse di ngole o di ngolla gore la ha le ke la lona kapa la ba frustrated ha o tlowe dinthong tseo because ke tsona tseo o etsang jwang o ratuweng ka baka la tsona di tshwanetse di be le boteng le ntate the same both of you tshwanetse di dule le boteng man or every time o hopola re kana monna ka o ratile boikokobetso baka so for me to maintain my relationship for me to maintain my marriage tshwanetse ke dule ke maintaina dintho tsa because ke tsona tseo ke kgethuweng ka lebaka la tsona go ganna mpone ke le motho ana ke le yena motho ana na mmatla hey Dr. Novi that is so powerful why you doing that that is so powerful re tloile ho na le batho ba tlohileng o tlohile ntho nye motho a yana moratetse yona ene ka mmadima bo thola gore motho yona o tlohile ho ntho ene ke rata mara ntse ke rata ka matsoba ke tlo qeteletse ke batla motho nye mo because ke a rata ntho ke rata boikokobetso ke rata fun ke rata wena o na tsona o tlohile ho tsona o tlo etsa you push me o tlo mpushetsa gore ke etse jwang ke tlowe ke qeteletse ke lo e batla somewhere so it's very important le di problem le tsona di angolwa le di problem le ngolwa if now botsa baby mara ke ifintho na nna go frustrate ka no o bua haholo ke ngola monna ka re ke bua haholo and then monna ka re ke stubborn wa di ngola le mosadi wa ka re ke so wa di ngola you know why ke hlola ke re hape it's very important o lwana le ntho e bonang unlike o lwana le ntho se bonang most of the time re lwana le dintho tse re sa di boneng sure se re utlwang batho ba di bolela mara wena o sa e bona because ka nako tse dingwe wa itse o stubborn mara ebile o ilebetse ntho gore o stubborn so sometimes if o ka ngwala fatshe gore nna monna ka o itse ke stubborn kapa ke stubborn ke now every time wa hopola kana dipampiri ntho tsena ke di enemy tsaka ke di enemy tsa hao dintho tsena yo
o lwana le enemy o itseba Yo le e bona tsebang. La ona le mohlang o apply o sebedisang Bostabon markelo la ya gutla. Ha o fitla ka morong re ish kana se kitsa sa batho ba Bostabon because ke di enemy tsaka. Bostabon pride ke eng. O di ngotsi wa di bona ke tsane le boteng. O di bele ka toilet. Le matinela la ka toilet a o kwetse toilet o ntse o dutse ka mo ha o di wa di sheba kitseng. O di ngotsi. Nayo mnige yona mnige ntate moruti le nna ke dutse le motho in a relationship a tsabang ho commita and o kwetse pelo hle bohloko ke hore ke a mo rata ntate wa ka ba to kwetse pelo re ke utlwena tube My doctor, le ha ba sa batle ba hlwetse nnete. You are a real doctor, one nnete. Free State mona Bloemfontein mona na haona motho ena le nnete jwalo ka wena. Afrika Borwa haona motho ena le nnete jwalo ka wena. O ipuela nnete ya hore wena o ile wa utlwa bohloko ke manyalo a mabedi. How this guy is how no ke moruti yona ha ke le moruti ke tshwantse nna ke bue ntho tse le hore di conspiracy ya po ke ntho tse le hore di right fela o ipuela nnete e felletseng re a o leboha bakeng sa taba ena re le buile holo ntate wa ka hle re a leboha Dr. November ke yona o re Jo moruti November ke tswa mo staying for 3 years. I don't know ki happy. I ke lebetse ke di makatso ka Peter Swarts a re ke tswa mo staying. O ngile ba 3 years. 3 years. A di tla nka relationship. Tsana bile tse sina mo di ante. O mamella. Relationship tsena tse o sina mo isa tlo mfihla te o tlo mamella. Motho teng ntsa o frustrate a be right tsa tsinena o mo tshwareng. But ke a leboa ntate ke a leboa hlenta twa ka qeta gore bana voice note. Thank you so much. I really appreciate hlenta twa ka nnete ke a leboa haholo. Tebo go a ke bua ka tebe ne ya lerato. Batho ba rata gore ke rata motho wa ka. Batho ba rata o tshwa. Yeah. Ke rata motho wa ka. Motho wa ka. Ha ona ntho dangerous jwala ka eo. E banna. Ha ona ntho dangerous jwala ka o rata motho. Yeo yena sa di feeling ka pa sa le bone. You are just wasting your time to love somebody. And it will explain it be deeper. Because you are thought about what to interpret wrong. Take that up. What about to interpret it? So like I know you didn't learn like you want Kamurata Mara highly boy. Rena leading to already beaten the love language. If one rata but one frustrator, when butan rata. Now again, you frustration ya how can e ka qeteletse se patile le rato lena lo le proud ka lona o re nrata ka lona oh yo okay ke bo motlile ke re and jalo go ka bohloko wena ya ratang because you don't feel gore motho na ka morata but you don't see the frustration o ikhosa because as much o rata motho na o mo rata ka pelo ya kaofela. But again, your frustration, it can senya setobotsi. The picture ya lerato le di effort to di etsa. Di ka qeteletse di senya di effort tsena tse kana kana tso di etsa tsa lerato la. And jwale ke ma tlo ba frustrated. Again, it lo ba wena. Mamedi ke go pass ke la nromela di WhatsApp phone nya ka e personal. Le di WhatsApp ke bona di popa in mona but wa tshwana ha le nromela mo ha re tlo gona di bala because ke live ka di phone tsa ka di le pedi. If le batla o nromela di WhatsApp kapa le batla o bua le nna le tla bua le nna ha se ke tsule radio but if batla di WhatsApp tsa gore di bale sebedisa WhatsApp ya radio ya 069 846 o bo re 5476 mo mabedi ke tsona tsa radio ntse ke 069 846 o bo re 54 o bo re 76 so ntho ke batla o tla yona ke now ntho e bohloko ke ena he a kre jwale ntho tlo hlantshang keng o tla hlantshwa wena ke re ke a morata di efforts tso di etsa o mo bontsha lerato but you don't see ore as much morata o ya all over o ya all out mo bontsha but again you are frustrating this person o re wa morata ha go no bona le bona and ha go no le receive that is why ne ke ba ka ore you love the person but ha o qetile ha o yetsa ore a le receive ha o mo yetsa ore a le receive because you are frustrating this person. Na batho ba jwa o tla o shapa ka lerato
mara o tla o frustrate ka sehlong and now ho dependa hore wena ha o le motho ke fi e o dubang ha di le pedi ke lerato kapa ke frustration because ba bang re tshaba frustration mohlala jwale ka nna ke tshaba frustration la o ka nrata but if o frustrate ha hona mohlang ke tlo bona lerato la ho la ka kala manevule hile wa lo bina ka odima ntwa bina ba ka nomsa because ntho moradi wa ka mo ke nomsa la ka lo bina ba ka nomsa ibela phezkwendlu zanje but frustration you kwala mahlo frustration kwala motho mahlo yo Dr. it depends on motho mo frustrating ke motho yang ka frustration jo hona le batho ba frustration when you frustrated that person o spoil le rato la hao so momedi wa ka ratang bo mme le bontate we need to lona di love batho ba ipitsa gore le rata we need to understand how rata ska spoiler le rato la hao hape it's like o pay dijo tsa mona ka qetile bo tshela spices se se ngata kapa le tswa ile le ngata dijo di monate batho se tse le tswa ile le ngata you have spoiled your meal o spoiled dijo tsa hao the effort o yentse di effort o emina go tele le stofo ha o qetile bo senya ka o tshela le tswa ile le ngata o spoiled dijo tsa hao the same way ai abo bitse se Dr. Mahal dinepe ke tsena tsa hao doctor motho ena o re Dr. Novi nna ke thotse lenyalo mo 6 months ka lebaka la show yena mo mamedi ke tsena ke tsena morena jose ke bana ba ngola ba sa tsena banyalani ba banyalani mamedi ba rometse di photo wow hey 6 months wow abang ba gagata mo 5 years no e ke ene man melaetsa e mengata Dr. Novi mengata ho le ke bona ke mpe ke fumana mamona ore dumela le nna serious I'm ready because motho wa ka hana mosadi le nna ha kena monna so we move on we are ready both of us but bo tlile tabe re spoiler doc re spoiler dintho tse ntle di efforts tsa rona ka di frustration o tshele letswai ha jontse monate ai wa bona ha o no qeta o tshojalo doc ke nahana batho ba ngata ene batho bana ba spoilang di relationship tsa bona ka di frustration ba tla ba mara ha o bone ke a o rata ba boloka qeta la ka thola but o bone ke a o rata and no one can love you the way I love you no one you can go all over la ka go tla di ex but ba understand yes ke a o rata yes ke a le bona le rato la batho le tswai le na lo le tsela le spoiler the whole thing le effort yo hlo yo yentse banna le basadi if bana ba ka understand into you because ka bo madimabe hona le batho ba hlolwang ke frustration the same way jona le batho ba hlolwa ke le tswai jo la o ka phe dijo tse motho batho o ka tshela le tswai le ngata ha sa hlona dijo tse o spoitse dijo tsa motho a re tsamaite ai mamedi di efforts o ya di bona I to pay le we eno to phone ha isa ina mena we kintse wa itse bo iphile le ka slow cooker but let's try ke hlule ya ho ja hai let's spoil everything you are good ka everything but you are now let's why in frustration it spoil the whole thing that is why rena about thola wa morata is good she's beautiful I learned that day when that ba handsome ne is handsome but o tsamaka let's why ai how about la utlo rena let's why ile na ke eng ka di 24 doctor o tlo re fa lona let's why ile na ke eng ka kwa o qetela fela ga tsamaya mohleka zueme ka mautlo taba ke letswai Pastor Novi yo ahle nketile taba ke letswai Dr. Novi a tsamaya mamedi nomoro tsaka re a kopana ke le ka di 24 e tla be le la boraro mamedi tikiti ke 300 geng ka nnete tlombo a o ske a bo mme fela ke re le mono le tebo ena le dijo mamedi a o tlo reka dijo na le mili ene ra tsaba roman kile ke ba phela dijo tse monate tloho mo mamedi le tloja dijo tse monate nomoro tse le kana di letse tsang for di ticket ke 079 083 3833 ka di pita 079 083 3833 mamedi ke tsona tseno o ka letsa mo tsaka di nomboro di na le WhatsApp 073 202 90
79 if o batla bua le nna ke a counselor ke tsa marriage counseling ke di etsa kaofela 073 202 9079 ke tsa ka tsena 073 ke yo tsona 073 202 9079 mamedi re kenela phase 6 mari not phase 6 tile ka sonta re kena ka 10 o'clock every Sunday re kena o kala matrix phase 3 kapa phase 7 mamedi wa karata go re fela ya kereke ya Pastor November tenteng e tshweu a o ka kala matrix phase 3 kapa phase 7 o bure ya kereke ya Pastor November tenteng e tshweu kapa shopong ya mali tlabela ba tla o theola mamedi wa karata kerekeng e tseleng ha o driver ka koloi o driver ka ro ya Grootfontein o feta Limomolo o fete mo Greek o tla bona mamedi ba bitsa you save tseleng fela e ka ro ya Grootfontein ka lifting ya o tla bona kereke ya rona e golo ke ya Stein e na le dikoloi ka rajarta le di-truck re ya kena ka 10 o'clock o mo ka Sunday mamedi modimo go tswa lehlono lo fatshe batho bohle ba batla go bua le rona re tla kopana ka di 24 na le tebo tlabela le teng mo le o tse o lovely yes thank you man ka di 24 mamedi ke la ke ya kopana petsa se la usana ngwane so ga bona di effort tsa o di teng ba le tswa hai Dr. Lovi yo thank you guys.